Ovo je Kata. Premda je odlična u svom poslu, imala je problema s kompjuterskom tehnologijom. Trošila je bogatstvo na razne uređaje, servise i aplikacije. Tratila vrijeme kupujući ih na 100 strana. A onda je zaposlila Datu, koji joj je pokazao kako poslovati jednostavnije. Sada Kata koristi cloud usluge Hrvatskog Telekoma. Ne mora kupovati sve te silne uređaje. Sve naručuje po potrebi, a plaća u mjesečnim ratama samo ono što koristi. Svi su podaci savršeno sigurni na serverima HT-a. Treba samo pristup internetu. Plus, nikad više neće morati čekati servisere jer ima podršku non-stop. Plus, sve je nabavila na jednom mjestu. Plus, ima 30 dana besplatnog probnog perioda. Sve to i još više pronađite na Marketplaceu.